Hörmətli rayondaşlarыбыз, bu bizim turu efirimizin qonağı Nəcib Naqib ulu Hacipov. Yıl tamamlanırğa da sanallı günlər qalıb bara. Bu vaqtda biz yıllıq işlənlikimizə yumğa qoysaq, yama yılda borçlar qoyabız. Nəcib Naqibovич, ondağı yılda rayonda tüzülüşlər şırı buldu sizsən də bir də yolğuş bulmaz. Söyləşini şundan başlasaq idi. Hayırlı irte, hürmetli rayondaşlar, kadirli dostlar, qaytkan konaklar. Uzun barışı 2022 yıl barış yılı rayon için şaptı kovanışlı oldu. Ortak hizmet bilen biz zor işler işley aldık. Avul Hocalığı ülkesinde de, düzeliş ülkesinde de hem ekonomikada özünün yaxşı yutukların, neticelerin bu müskünde ko'rsatdi. Yıl ahırına kelip gitti. Düzülüşke kelgende şundan da zor işler işlendi. Men yoluşundan başlap kitesim kele 15 kilometr biz Tataftalar bilen yama asfalt jaydık, şetke olan, köp sıralar boyunca oldan var idi, imsin bile tutaştırdık, şulay yok. Meteske Lisno yağına işley aldık, Tiresinin eylenip uzatırgan yolunda da şaktı işler işlendi. Şulay yok indi ağıllarda, rayon üzerinde, stayankalar hem başka işlerine alıp vardık. Zor işler oldu olsa mekteplerde, bağlar bakşalarında buldu. Ebdi, Mişe, Savuş mekteplerinde bağlar bakşaların birge koşup ekonomikasını yaxşırt aldık. Rayon üzerine kirgende halk köpten aytaydı. Indi bulda olsa bizden Üzek Valinsi, onda 86 yılını tüzülgen ölüşüne zor remont işleri alıp vardık. Bu 100 milyon so'm diresine düştü bizge. Benim zor rahmat aytasim bile onda işlegen vraçlarımızga, düzgen vraçlarga, düzümlükleri için, profesyonel batırlıkları için. Şulay yok rayon üzerinde biz kanalizasyon sistemalarını yağadan sütüp jidip, birinci etabını dep aytабыз. Su kırtı boyunca işler alıp bardık. Sütmay zavodun motorlu aldık, tышкы яктан hem içinde tuturduk yağadan. Mana почта зданиясы, anda işler işlendi. Şulay yok, seminal inspeksiya deymiz, anda işler alıp bardık. Bundan sanay başlasam zor bölümdeki işler işlendi. Zor rahmet aytasim kele tüzülüşte işlegen. İşçilerimizge, Kolus Cemiyeti'ne hem başka uyuşmalarga. Biz ne olarda devam ederiz. Biz Avul Hocalığı rayona bu yılda ikinci mexanizatorlarımız hem terlikçilerimiz sınatmadı. İgindi, ikmekli yıl buldu. Bu maydanda sizin fikirlerini işlesikle. Şimdiden de tabiat şartlarda bizge umay buldu. Uzun yılda çağıştıranda biz 2 mertebe ikmekini artık jeyip aldık. 80 bin tonnadan artık. Şulay akşa kirimi, uzun 750 milyon tiresi olsa bu yıl milyard yarım biz oylayız. Mana bu summalar 2023 yılda bizge şaptı yerde biterdi. Bu müsikinde aşama tutma devam etti. Hem yazı kırışlarına, ezrik işlerine kiriştik. Düzeliş ülkesinde de tiktirilmedi. Zor önemli işlerge kelgende olsa Cemiyeti Birtik Işkartu zavodun bu müsikinde jeyip kele biz ana oylayız. 2023 yılının 10 astına şu zavoddan çıkan semeneler bile şaşırırız deyip. İkinci cemiyetinde kompleksini tüzüp bitirip aldığında turabız. Birinci kvartalda biz ana faydalarına tapşırırız deyip fikirleyimiz. Bugünkü sekinde soňgu ştrихlar bara, anda aytdı, оборудованиялар sağ zalı için hem başka işlerine yumğaklap kelebиz. Olan hojalığında da köngülni seyindireler. Jir işlerini bitirdik. Bunun başka degen kompleksta birinci şiratın ilesi yılda bizden tapşırığa planlaştırabız. Başka hojalıklarda diktirmedi. Agralak, Şatki avlunda, şulay Şulpan hojalığında, Balandış hojalığında şaktı işler işlendi. Ondan alganda o hojalığı 2022 yılda şın mağanasında fidakar hizmet bilen üzerinin işlerine layıklı şuşunday yılını yumğaklaylar. Şulay sportçularımız da sınatmadı. Dileşir rayonuna bu yılda küreşte öz ornunu saklap kalaldı. Bizden küreşçilerimiz özümüzün rayonunda tugul başka rayonlarda da küreşsinler, buldurgan yigitler, bulduralar yigitlerimiz şulay yok buna. Rossiya küleminde şetki kızlarımız prizli 3. orunu aldılar. Yamadan kelip qarasak, respublika çempionları alar buldular. Ondan yama transportga da ihtibarını arttırdık. Judo küreşi boyunca, kartinik boyunca, ondan sonra bu yıl birinci mertebe
мотоцикл ярышлары уздырдык. Алан авыл жерлегендә көтелмәгән шундый күп кунаклар килде. Киләсе елга без аны яңадан икенчерәк форматта моторрак, тулырак итеп уздырырга планлаштырабыз. Хоккей буенча, футбол буенча күрсәткечләребез матур. Yüzüдә аерым чемпионнарыбыз бар. Яшь буын үсеп килә. Umuman алганда алга табадаган спортка зур игътибар биреләчәк, чөнки спортның сәламәтлек, спортта үскән егетләр, минем әйтә торган сүзем бар, алар һәр вакытта да бергә булалар, бердәм булалар, берсен бер вакытта да ташламыйлар. Спорт теләчәнең йөзе, алга табаның киләчәге бар, без шулай дип аны алга таба алып барачакбыз. Әйткәнемчә, яңадан алга таба дәвам иттерәчәкбез. Сәнгать өлкәсенә килгәндә бу елгысы елда шактый эшләр эшләнде. Бер генә бәйрәмнән дә безнең артистларыбыз читтә калмадылар. Культура өлкәсендә эшләүчеләр, без федераль сабан туйларындагы, башкаларындагы йөрдек. Үзебезгә дә кунаклар бик күп килде. Әлбәттә, бөтенесенә кирәк акча. Ул юнәлештә дә эш алып бардык һәм инде зур күләмле проект дип әйтергә кирәк. Район тарихында беренче мәртәбә Туган телләр елы быел узып бара торган районда халкыбыз белән бергәләп җәй буе алмаш фильмын төшердек. Бүгенге көндә бик яратып карыйлар. Менә кичә генә мисалны китерәм, кич белән хуҗалыклар авылларда йөргәндә 8-дән соң бер кешене табып булдым. Бу кайда дип сорыйсам, кино карыйбыз дип сөйләштеләр. Күңелле әлбәттә. Карап бетерергә кирәк 28-сендә. Нәҗип Нәкыйбович, Русия мобилизация кысаларында бер төркем райондашларыбыз хәрби бурычларын үтәргә киттеләр. Алар белән элемтә бармы, гаиләләре белән күрешәсезме? Менә бу вакытта әйтеп китсәгез иде. Русия мобилизациягә чакырылган райондашларыбыз белән көндәлек эш алып барабыз. Беренче көннән Саба военкоматына киткәннән бирле һәрбер озату көнендә катнаштык. Аннан соң берничә мәртәбә Казанда, Казан Экспода, таным училищеларында булып кайттык. Аларның үзерләрен һәр вакыт үтәп барырга тырышабыз. Әлбәттә, бөтенесенә көч итеп бетми. Мине зур рәхмәт әйтәсем килә районыбызның халкына ярдәм иткән өчен. Мобилизациягә чакырылган егетләребез белән менә 3 көн, 4 көнлек кенә очрашып сөйләштем. Кыска отпускка кайтканнар иде. Аларның фикерләрен тыңладык. Аллага шөкер, барысы да исән-саулар. Бары тик исән-сау өйләнеп кайтуларын гына телибез аларның. Машина алдык, бөтен халкыбыз белән бик зур рәхмәт яңадан кабатлап әйтәм. Бу ханкы дип әйтә уазны аны җибәрдек, барып җиттеләр исән-сау, хәбәрләре килде. Бөтенебез дә беләбез, күрәбез. Шулай ук инде күпмер күләмдә алар сораган әйберләрен, халык китергән әйберләрне биреп җибәрдек, җылы киемнәр, анда ашау-эчү әйберләре һәм башка аларга кирәк-яраклар, фронтта кирәк әйберләрне көндәлек алар белән элемтәдә торабыз. Районыбызның депутатлары, җитәкчеләре һәр семьяга бүлеп бирелгән. Менә яңа ел алдыннан да йөреп чыктык. Инде көндәлек тормышка килгәндә алар белән аралашып хәбәрдә торабыз. Минем теләк бары тик бер, исән-сау кайтуларын гына көтәбез алар. Безнең тур эфирыбыз инде ахырына да якынлаша. Сезгә чираттагы сорауыбызны бирәсебез килә. Атнага бер тапкыр сез район халкын кабул итәсез. Күбрәк сезгә нинди мөрәҗәгатьләр, гозерләр белән керә икән? Бик җитди сәбәпләр булмаса, барысын да үзем кабул итәргә тырышам. Бүгенге көндә килгән кешеләрнең ул да булса шушы мобилизация кысаларында чакырылган сораулары бар. Алар буенча сөйләшеп алабыз. Яңадан көндәлек тормыш буенча киләләр. Ник телим, алга куйган бурычларны бергәләп үтәп чыгарга һәм инде бүгенге көндә мобилизацияннан егетләребезнең исән-сау кайтуларын телим. Исәнлек, саулык, шулай итеп киләсе елларында бергәләп матур итеп узарга язсын.